جه برگه ویجاره سلاف جه ورا بینرین مال هر درکه بن. ده سال در باس بونو خلکو آخو شینوارو دارن عفرین دنالن لبن کنترولا وان گروپین رادیکالو تیرورست که به هاریکاریا هوایی و خزایی لشکر ترک بری و ده سالا هریش کرنا سر باجار عفرینه دارن وی دانا برینو خلکی وی دانا کشتنو در بدر کرنو مزارگهن وی دانا تقاندنو هر تشتلوی باجاری دا وک مجیه خوا وان گروپین رادیکال دانا گوهارتن خلکی عفرینه جی لسر لیون سنور چاونرنو دست کردن برانبر اوان کارن نمروایانا ین لباجار وان دا دجی خلکی وانو باجارو چاند آوان تیتا کرنو وک بیدنگیا دنیای جی وان دولتین زلهیز که لبرچاوین دنیای روسیا بور خوشکر کو لشکر ترکو او گروپین رادیکال در باسی ناوا عفرینه ببن که چاوا لداویه دا امریکا بور خوشکر کو لشکر ترک در باسی سر کانیه ببه اوه بیدنگیا برانبر وی همو گیدتا کرن وکر کو لشکر ترک ایدی برب لیبیا او حولن وی چر دیدا برب سومالی جی چا لی دبی لسباروجه دا حکر هاتو بیدنگی وصابه روشلاتا ناوراست همو بکبیا جیر مترسیا کنترول کرنا اردوغانو دولتا ترک دان امه و مجاره بمیوان خورا برایس هلبسوان ری برحبون کو خلق کوبانه افجاره بری از میوانه کی نش عفرینه لسر مجاره عفرینه را میواندکم خیراتی صاحبی سپاسی واجدکم براسی امه مجاره خودیجی یا به میوان خورا جه شنگاله روشناموان ساعت حموی مربه کو ناویوی حواله چیا جبر جدستبیک فرمانه حتی نه لوی چای ده هم نزان چکاریت کجی لور لی هما لوی دریه صبراوی لویته امی لسر 6 سال درباس بون لسر فرمانه را حتی وگاوه بهرا بترج خلقه شنگاله و نگریه شنگالی قربانیا ناکوکیت سیاسی و لشکرینا ین لسر آخر و دنوین دناوا هولری و بغدای جدا سرمایک گلکی قرص و بزحمت لسر دشته و بهزاران خلق لوی دری ده نالن شبرکو چه هاریکاری نه جعالی حکومت حکر هاتو جعالی رخراوا بینجی گلکی کمن برای ساعت حمو ویج مرة روشا شنگاله بگشتی کاچلوی درید بی چه تیتا کرن چه تیتا گوتن ویج مرة بیجه برای ربرامه جباوا دست بیکن 2 سال در باس بون او گروپین رادیکال هر تشتید خوازن دکن لعفرینه دا سبروجا عفرینه ددیتنا ودا یا روش آوا بگشتی کو عفرین جی هنک شویا وی چه بی براستی دنها مرسلا عفرینه دبینن کو سبرو جاوی ندیاره جبر با آوایی کی بلز هر گاو سیاست ناو دولتی تی گوهرتن تشتنو دکوین روژوی و او تشتانا بخوا به آوایی کی خویانی نای شوپاندن آن شیرو وکرن ام دکارن سر بویر گاو بگاو خواندنه بکن لیل سر سبروجا سیاسی جبر کو پیوندی ناو دولتی ده مجارا سوریه دا گلک تف در باس بیه بهف و براستی جی هر کو پیش داته روش آلوستر دبه جبر ایرو پیلانا کو جی امریکا هاتی کو اف دور پیش کرنه که سر رژیما سوریه بکرن بری ویجی کشتنا سلیمانی قاسم سلیمانی جی بو نهاجی ام دبینن کو اف آلوزیا دناف حکومت سوریه چه بی دوار آبوری و بهلا کو او دانوستاندن به ترکارا بکرن لی نسر رزگار کرنا عفرین آن و گراوی ده سخوانا رژیم سوریه لی بله و بهتر
اف گروپن تندرست ورن گروپن رادیکال با آوایی کی خرابتر بورنا کار آنین ده هفبندیه که دنا برا رژیم سوری و ترکیه هن تشت و بین کرن ده نرین آمن و تشتن دن ورن کرن و باوریا من هنکی و روشا و گرا عفرین زورتر بکه جبر کو تشتن نها تینه کرن وکم بیجن دانستاندنا سروکن ام بیجن استخبارات ترکیه به علی مملوک سروا حکومت سوری من روشنا خویا کرن ددن کو و اف پسکریک هر بردوام بکن و بهلن کو دستک وردانین جوا هزن تندرو کو او کاری خوی ام بیجن توانبار بردوام بکن جبو کو روش ده روش آوای کردستان بتایبت تیک وره و اف دانستاندن و برهف بونا هولدانا برهف بونا مالا کردی جی او جی بویا مترسی سر هر دو آلیا سر حکومت ترکیه و آسوری جی اف بو و یکی جی و روش بروا روش آوا بکرن کو او ناکوکی گرتر ببا او هزن کردی جی برو هف نون اف جی يعني اف بخارا گلک پرستینه براستی بکرتاسی سبروشا عفرینه گریسپی سرکانی تا روژا ایرو کس نکاره تو گمانه زلال بکرد همون يعني داخویانیه که سیر و سمر جبا وزیر نافخوی ترکیه درکد دسر دسالیا داگیر کرنا عفرینه را گوت حکر هات و ام درواسی عفرینه نوبانو و با مرکزه کی مخدرات ای مزن یعنی لپیش دسالات گوتن او هزین دوی دری ده هین مترسینه لسر سنوره ما و ام دترسنو ام خود پارزنو سنوره خواه یعنی دوی داخویانی دا وسا درکات کو نو گازو نه او مقصبو نه او تشتید گوتن گوت و بوا مرکزه کی مخدراتا دی چاوه وی دنیای وکری همو که دا کو يعني أردوغان وتركيا دوان مثلا كشتنا سفيلاوان دا گلكي مكروه بون چما في داخوياني وساد دا چما نگوت ما وكا جارت بريكت گو ما سنور خو پاراست ما ترساوان وان هيزن ان كردي جخوا دور كر چما بوي آواي داخوياني دان براستي ام بين تنابي کو حساب دنیای ناکن شواز دولتا ترکی تم پیدا دکه بهانه یان کوپه بریاوه روا ببینه دستوردانه و د خاکا روش آوای کردستانه تا باشور کردستانه تا ام بیجن خو برفرح بکه وک خونک د هندری پارتیا سرب اردوغان خون خیال خواب کو او دیروکا عثمانی جاره کدن وگرینه دوباره بکه به چه آوایی به آوای سیاسی به آوای پیدا کردن بهانه یان به آوای لشکری به و همه هر و دستوردان خواب ویرنگی بردوام بکه جبر ایرو وقت تی برچاف کردن کو پروژه اسلام سیاسی به هر دو آلا لایان و سنی و شیعی ایرو ترکیه و ایران بریواد به او جیجی تینا بیرامه روشا امپراتوریا صفویه و عثمانیه کو بداوی امپراتوریا صفویه هات رو خواندن و وی آوایی امپراتوریا عثمانیه برزتر بو و کاربو پشتی و ایران بونا امپراتوریا صفویان خو برفرح بکن ایرو چاوا مدیتو بو کو قاسم سلیمانی به دست امریکا هات کشتن امریکا دخوازی بکه دهیزت برانبری یک ترکیه و ایرانه بوی آوای خواست ریدا اردوغان کو خو برفرح بکه هر لیبیا وی آوایی کو کاره بخوازی آرمانجا امریکا کو هیز و برجواندی ترکا پیش بابه سر حساب برجواندی
ایرانی جبروی ایرو دخوازه نینو که برفرهبون ایرانی جه ببره به آوای پیشگیریا نزندی لجهاز ترکیا جوا عثمانیانو اردوغان بریوا دبن براستی وی آوایی اف سیاستا تی فهم کرن تی شروع کرن با آوای کو ایرو پیشگیری یک جه عثمانی نورا تی کرن و تنگاوی یک جه اسلامیتا ایرانی تی کرن جبر ایرو ام او کتنا قناقه کنو جه زورنگا اسلام سیاسی و برفره بونه ده و نافچه و بخواجی قربانی و هلبت گلن لی حکومت و دوره تزیان او قاس نابینن او بخوا آلاون جبر دوام بونه و گریکی هەگەر هات و لەهەفهاتنێک دناوبەرە ینی وەک لە کۆمبوونا داویەدا دناوبەرە ئەیران حکوومەتە سووریا حکوومەتە تورکیا و رووسیایدا نزیکبوونێک دناوبەرە تورکیا و حکوومەتە سووریایدا بەشار لە ئەسەد چێبوو مستەقبلێوان گروپên رادیکالی و سەرێکانیە و لە عەفرینێ و ینی هەر دەرەکە هاتیە داگیرکردن حکوومەتە سووریاوی دژاتیاوان کایان نا ینی وێوانش وەردەری خیان نا وساش دروا خویا کرد دا کو رژیما سوری بحثا تکبرنا ترور دکه لید بندا او ریوکر کو اف ترورا به ورب جهانین نمونه جبهة النصرة هات بپشگیریا حافظ الاسد 1600 هات دمزراندن و به زمین خاجی چیکر و بریا ویجی گلک گروپ سر انیا نصرة چو 10,000 چو شر امریکا لوی داری دکر براستی تیوا تیا کو نه حکومت سوری و نه حکومت ترکیه کارن راوستینن پیشگیری خواه جوا گروپن تندراورا جبر هیرو گلک کار سر پشتیوان تکرن او جی حکومت سوری سود جبو و یکی وردگره حکومت ترکی جی سود بو و یکی وردگره هلبت جبر بریا گروپن تندراو نقشه روشلاتا ناوین تیگو هرتن نقشه و گور داخوازن و برجواندین دولت مزن تیب جهانین جبر و از باورم اف پروژه اسلام سیاسی و هر برفرهتر ببه نایب تیک برن جبر کتیه خدمت برجواندین دولت مزن وک روسیا امریکا وک ترکیه وک رژیم سوری ایرو وک ام دبینن شر هیرو شر بعربی تیگوتن حرب بالوکاله شر اجانسیه کو به سر پشت گروپن خونجهی تکرن و اف جی تنه زیانه و گلد ده لی برجوان لی حکومتان بگیشتی سر ناکوکی وان سر پرانی ناکوکی وان ت ضرر جویه که نابینن کاکری برام بگاوی چنا شنگاله برای ساعت حمو روشنامه‌وان لو داری مرة چاقی تبخیر تسلیم ترکاویم برکت هوای دلال تسلیم اسلام جرم بلدیات شنگاله مستو برای عزیز و مقدار ساق بي قالك ممنون تج دستبيكا فرماني دا الشنغالي وخلقت بيجيتا صديق الجبل حوالي چا يعني بشتي نيفا دكافانا دا تحرير شنغالي چلوه داري هاتيا گوهارتن هتاوه قابي دستبيكا راستی شرفه کم مدینه ماین آخر انسان کی در مایی چربی متا اوکر ناسنامه که هم کارن و ناسنامه ش دستکش 2014 19 ای 2014 هم کار بینتا عالی شمالی و هناك سنتري شنغال چای شنغال رخي چای شنغال و خاطر دستی به اساس درانی که گوهرین مزنش نبود شنده و
خلقی و نگریه او خلقی مثلا بیشتر سربستی و سنبا سربستی و سرچی وان درت وين النازح الفاندرا هي الفاندرا انا وكا متى سردشتي سرتي دهزار تقريبا شكل عائلتي والفان بريل كيد مني اوش خلقيتي باي العزيرو فان دور ما دور الدين تقو هورينا نادي افغورني شيء وينيش خلقي وكان منظمات دولي محاولة كرينا حياتي جياني هنا كيف الديرنا شنغاليش بس أجنابنا أكو حكومة دولة لها شنغالي لحالي. قرينا شنغالي يعني أو منظمات محاولتكن بتشري حياتي بقين تشدنا خلقي بالرياء دوراتا توعية بالرياء مساعداتا. منظمات وقت منظمات شنو دركي أو در معناوي خرابية تدمير بويا زيان الورنات او محاولات هناك زيان موقف حالات طوارئ او منظمات محاولات ويخلي هذه راقيه سرقه هكذا قلت مدرسه بقرا ترميم مدرسه مدرسه بقرا حتى بديت الجانب الصحي مستشفى ومركز الصحي حكومتي بصورة عامة دولة من ناحية خدمات أو ناحية الجانب الصحي جانب جوانبات اللي بقري حتى الجانب الأمني فأنه خلقي شنغالي أمنا شنغالي خلقي شنغالي باشا مثلا حكومة أمنا شنغالي دستيرية خلقي شنغالي كو مشكلة مينا بزي شغلك بخبك بزي تشتكي بك إنسان شنغالي بحياتك بسيط زي بعيشة حكومتي دلق وعدان خالصة تشتكي ريفراندومي بيشمركها وحكومة دستي مثلا عليها المكتب الثاني بدستي وحكومة عراقية كنترول كر من شنغالي منطقة سرمادا سلوكين هزار بديدة حكومتي دها سوز أربان أو ميخات الجادة ماين مثلا شنغال جاي شنغال بسبب دستي داعش سواء وان ميخاته انضمام بكني وبرسمي بشكل رسمي وقانوني يصير شرطة يعني وزارة الدفاع يعني وزارة الداخلية الدفاع العراقي بدينا انضمام كيرن بس حتى انها تشتكين ابويا حتى انها مثلا بيجمة تشين الساديس منطقة شنغالي نهاية باقش كرنش مثلا شمينا وأبواب مخلفات الداعش شتيباي شتعزير وشجرزر وصفات البنات وقلت منطقة كرش خمت خوست أسبرسيارة قل سر ورا بكم بالتريا خلق الشنغالي ترساوي چندي هيكو جنوبي چا سيبا تلعزير قرزيرك تلقصب تلبنات وحاتمي وكوچو أو منطقة جنوبي حمول جنوبي چا شدستي إيه خلقي شنغالي دركهفن أف مقصدي حكومة عراقي جيكا كو اهتمام نادوان منطقة اتفاقك چما يعني خلق جيفا نقر يعني خلقناك بقر يا شمالي حياتنا لعالية شمالي ده هيا عالية جنوبي يعني حياتك مشلولة الويدري ده هم حكومة جي وهم خلقي شنغالي جي چما يعني اتفاقك هيا كو أوج دستي خلقي شنغالي دركبي؟ أو منطقة أبي تقولين ده محافين ده هزار وخفدة استنتداع الدركتين سر دستي هيجت سر حكومة عراقي وشحات جيش عراقي المنطقة إهمال كرينا بشكل كامل حتى مقطع تهيج عمود النهات كامل هيج قلق ريج نهاتنا باقش كده إهمالك كاملة ممكنة مثلا وقت قوتي تشتغل هذه المخططات هذه الميزان فشهادة أنه أرض مساحة شنغالي استباي تنقسم مثل البنات اب منطقه مبوتين مثل عزير وحتى بكوتشو اهتماما في نهايه حتى منظمات محاولات تنفاقش كرن بس منظمات بخوا مثال سيطرة زي تشتيها منظمات تلسي محدد البردسي وانا دون ركي مثلا مبلغات محددة سلام تاخذ كرديتي
الشش مهار عقلي بس حكومتي هو بين حكومتي بني حكومتي فلانة مين الشنغالي ده إنه جيه بقرية منطقة فيديا. داليا يعني دوی تالیدا تقصی گله سارات برفو او جیکات خلق سردشتیا يعني قالوا وقتی چوینه سردشتیا تا ویگاوی خیفتی وان هاتینا گوهارتن و عالیه دیج سوالا می حکومت عراقی لشکر شنگال جي شنگال بريفد با يعني كو إدارة بريفد با بعدين السردشتي راسي مثلا جلد منظمات محاولة مساعدة خلق سردشتي وان بكن بس منظمات نا دوري منظمات مثلا خلقي فقرينة جيوان لأن دوري حكومتي زي حكومة مثلا إدارة ببا شرطة ببا جيش ببا وان منطقة مثلا بري فاقشته وحماية بكا ودورا خلق فقر حتى قلت مثلا في العزير أو هيشة ها شرطة يعني شبان تشتا خلقي سردشتي هيزمها منظمات محاولة دعمها خلقي سردشتي بكن بس كم قلت ما صفر دستي هي المنظمات نكارن صفر خلقي راك نفسه حكومة مثلا وزارة التجارة المهاجرين هر هيك ثلاث غذائي بسيطة الداخل كي بس أنا مثلا وين مستوى خلقي في كاربي تشتكي برخو بدا يلا تجي عيسى جدا السيارات هذه انت مش دير كتشبه يعني سر حكومة عراقي إدارة بريفد بيان جيش بخو إدارة هزار بدأ إدارة شنغال بناد الدو إدارة شنغال حاليا مثلا تقول في كتابك خدمتي وان مينا بر إدارة رسمي الكردستاني الميني خلتي شنغالي كم قلت خلتي شنغالي بي مشكلة خلت إدارة قوتها خلت مشكلة نعطى كمثلا نخلت شنغالي باو إي زي دي بانو بي مشكلة أو بانا ممكن مثلا شو مشكلة شنغالي شيء هو حكومة يعني وكو جيش أو نحت يابان خلتي شنغالي إدارة قوتها بس شتكي زحمة إصبر وان أو إمكانيات مين حكومة عراقي فلانة مين الشنغال حبا قرية شنغال حتى بدقيقة حتى فلانة حبا ويان خدمات بقي رابان يعني إدارة بقي رابان ومحاولات جدي كربان حياة وجيانك وكا خلتي بزي بقرية شنغال وكو كل أحفر كمان كل أحفر تبنيري دهيت مشاريع أو مدارس أو حكومة ريفد وشارع شيء تشتو أو وان متقاطعن هو حكومة شارع كشنغال بتشينا كريه مدرسة باقينا كريه بناء حكومي باقينا كريه شو مسألة دي ضبط مثلا بناء هذا بناء باقش كريه منظمات باقش كريه يعني مثلا مشروعات هذا شيء كريه برز سعد حمو يعني ميوانه مالستولوجيكا وقت ما جي هناكي كيما برساري ماماينا أمي بيجومان يعني بردوام بن سر صانينا تشل ودريت بيت تقومي قالك ممنون تميفاني برقه ويش شنقال صعب السلام كتشاف يلا كتشاف أمي جارقدي كاكريبر يعني شنقال جي عفرين جي هردو يكبرينن يك إيشن ما زاني بلوي دري تشدبي لي بزحمة مرو زاني العفريني دا تشدبي اللي هندروي ويدا اف جروبين راديكال لمسألة سريكانية واندا همو كارت خدانا برجاف يعني چك كار دجي مروفايت يتكرن ليش ما افي صورة ايقالك جارا العفريني دا فيت شيرن جرايميت بشعد مزنت من لوما آرمانجي كو تكرد العفرينية نمينة السريكانية نمينة جريسبي نمينة جبو بجه قانينا جوهرتنا ديموغرافيك جبر إيرو هابونا كردستانيان آرمانجكن چل شنغال با چل كركوك با چل جريسبي با السريكانية با وعفرينية با إيرو آرمانجا دولتا ترك كو هابونا نتوکی هر و هر بدرباسبونا دیرو که سری خانه تواندی تخازه و جرس و پرچقینه
و هاو ایدیج دست ویته جبر گله کرد گیها آستکی کو نما او کولتیا و دپجرینه لدور داجی ایرو بویرن ام دخوازن بینن زمان کو یکیتیا و یکریزیا مالا کردی چما تاروجا ایرو نایب جه آنین تنه با آوائه کی دروشمی تی زمان لید پراتیکه دا هر تم پاشگوه دبه بویر جی راستی هنکی تعالی جبر او آلین مین کو ایرو ناروینا کردی بوان و گریداین او جی بشکن جوه پروژه ناو نتوی جوه لیستو که تی کرند دوره دا تا ایرو هین خوش اجنیدین داگرکرین کردستان تام خونه دانا آلی کی تا روژا ایرو جی اف یک بوناجی زحمتر دبا اف پرسکریک جی آلوستر دبا جبروی جی دیروکی دا جی کرد دما زورنگا دناو برا صفویا و عثمانیا جی او جی دو بش بون بشک سر با صفویان بو بشک جی سر با عثمانیا بون دیروک جاره کدن خودو برد که دوی بویره جی هزن می کردی جی كاكريبار يعني دليبيا دا نحفتروا نحكومتا يا فيغافي طرابلس بريفد با بله روجا كي نيك جيبيا بالي صفويا و نيك جيبيا بالي عثمانيا با نا بقاكل ودري حكم كريا ونا نيك ريزيا دنا واندا حيا فيغافي دوي دري دا تركيا يعني دستي خو كريا نيفا واندا نروجا كي حفتروا او لشکری لیبیا بوینه خطر لسر ترکیه. ایروجی حکومت وفاق يعني تنابيني كو مسألة طماعية مسألة أرضية آخية بردانك يعني رهين خويا دفي آخيها ممكن دفردا كو هر حكومتك برجواندية خوا بريفا دبا لأن برستكن وكرد كا برجواندية ما ام پرسا برجواندین گل دکن که حتی چرا ده هزمه کردی کار دکن به پیشفخستن کردستان و گل کرد که هیوی وان کفن که یک ببن و ایرو درفتک زیرین دست مدایه چما ام و درفتا بکن قربان جناکو که این خواهی سیاسی هیرو اف پرسا هیا تا لیبیا آماجه کربو لیبیا جی بونه دو بشک حکومت وفاق سر و پروژه اخوان المسلمین دچه سر و اردوغان و آدین جی ویا که تا دیدید چقاس اردوغان حول دا کو پارتیا اخوان المسلمین د مصر دا بجه بکا او حار تشتی کنترول بکا لی او پروژه وی هات تک برن و نما چو سری نهاد خوازه لیبیا تشتیکی بی آوی بکن اما هولدان اردوغان جی نب تناخانه امریکا جی پشت دیکی روسیا جی را شوقا کسک ام بیجن وی خستیه ایرو وی حتی آستکی باوریا مدا و حکومتا دادمندیه و پیشوچویه آل ترکیه و بريفا ببا كاريخا لدما كو بقها آستا كو نما كاري او بفرحيا بكي و شرن جالية يوناني جالية مصر سر مرسلا غازي دبحد درياي سبيدا ايد هول دا تركيا دستي خواب دا سر و وارد يكبرن ايدو بجي و جهة بكار با او اردوغان بپارێزە بە ئەوەیە کوژدەر وەک ئۆپۆزیسیۆن خویانی کرندەدا لێ بخوا خەتا ئەردوغانیەتێ و جەهەپیەتێ هەردووژی هەفتوو تەمام دکن چاوا وەک ئۆسمانیاتە کەڤن و ئەتاتورکژی هەفتوو تەمام بکردن ji ber ku bidawî ئەتاتورک ئەندامێکە ji partiya yekîtî û pêşveçûnê ye ew bixwe jî dawiyê ev partiya bi dawiya dewleta Osmanî هر تش کنترل کرو بو جبروی ام نکارن جدابونه تیخن برا ربازا کمالیزم و ربازا اردوغانیزم جبر اونا هر دو اتاتورکن بس جهابيجي دست خوشي يعني
دەرباس بوونە سەرێکانیەواندا کەسی عالیەکی بەری جەهەت پێ دەستخۆشی لەوان نەکرد لە ئەردۆگان نەکرد و لەشکری تورکیا نەکرد و دەرباسی وێ دەرێ ببن بە حجەتا پاراستنە سنوورێوان براستی ئەو کێم زێدا وەک ڕاگەهاندنێ دەبێژن کو ji ber çi Erdogan me dibe derin opozîsyona bi nava bitinê bi nav opozîsyon tenê bi nav e di hindir de lê di em bêjin di zanistê siyasetê da û peywendiyên navdewletî heta ku tu karibî sînora xwe biparêzî dibe destpêkê tu berfereh bikî. Osmaniyet neqşê Tirkiye berfereh kir û dema dît metirsî heye xwe sînordar kir. Atatürk rolek lîstibû bi parastina erdên ê ku Osmaniyan fereh kirin û birin. Atatürk hat û vê Tirkiyeyê nihayê em dibînin bo wê neqşeyê wê parast. Fejdê wateye ku her du jî hevdû temam dikin bi dawî. Yani vê gavê beşekî mezin ew grûpên radîkal di Rojava da bi dilê xwe çinûtên hemû jî projeyê Xwanên Muslimînin ser bi Erdogan beyna. Dijminê yanî rêya here serekî wa xelkê Rojava wa Amerîka ceriband, Amerîka hûn firotin. Rast e? Wa Rusya ceriband, Rusya jî hûn firotin. Çima lobiyê wa yanî vê gavê dijminê serekeyê Xwanên Muslimîn dinyayê da yê konakokên mezin di navbera wan Erdogan de heyne Abdülfetah Esîsî bi rastî. Çima rêyek nîna و بسیسی و به حکومت مصر با یعنی لشکری مصر جی لشکری مزنه کاری او جی ببیا یاریزانک لیستکوانک د گورپانا لشکری سیاسیا سوریا جی دا مصر و عرب بداکا دنیای ناف دکن کربو کینوی هموج اخوان المسلمین چما حتی وگا به وک سیاست کاچاو او سیاست خود دکن چما يعني خلق روجافا چما اوجي وان ويجي مصر جيناكنا ليست وانا كلوي دريتا ايرو عم دبينن دولت مصر ودولت كندافيجي دلجرانن بالفرهبونا هردو ملان تركيا وايران دخازن اوجي شي جو مثلا هيزن سوريا ديمقراس بجبرنا توابك تيت خازن هر چالاکتر بکن و ایرو امریکا جی تخازه کو برانبری گروپن سر و ایرانی جی هزا سوریه دموکراس اکتیو بکه کرد دوی روشه دا کارن رولکی باش بلیزن بنیزک بوناوان ده ام بیجن به عربستان سعودی به مصر را کو سر نقشره که الهف بکن کو کاربن هزن خواه بجه بینن و وی که دخواسته که امریکا ده نها هم بیجن سردانا جیفری داوی قامش لو هنده ورن حسکه جبو وی که کو هولدان که هیتم و تم کو آلین کردی ببن یک ریز کو قاربن برانبری خطری و مترسی ایرانیان و برفرهبونا روسا راوستن لی بخوازی نخوازی ایرو روشا کردی نه روشا که ساغلمه کو زمینا یکیتیه و یک ریزیه بجه بینه سدم جی او برجواندین و شارتی ایتین کرن کو بشک جیجی گریدایه ببدس هلاداریه کو هر هیزک کردستانی مخابن دخوازه خو ببینه نونرا کردیتیه نونرا کردستانی کاکری بر پرسیارا من دویدری آوا حکر نها تصاروکی همو کردستانی بی ده دولتين دورات هموكي إيران تركيا سعودية حتى موزمبيق جي وي قبول كتب بي دولت براستي ام ويا كي باش سانن كو دولتن ام بيجن هرمي ناخازن كرد بگهن تا آسته جبروه خودگ هینن سروقا ام بيجن ام خازين ما كو دلگرمبونا او سیاست مدارا او ریوبریا وقت دلگرمبونا شروانه کی بل سرسنگران و چاغه و روش درست با یکی تیواره پک آنی لیم خاب یعنی دو مثلا رفراندوم دا کاچاوا ترکیا دجی رفراندوم بو صح حکومت بشار الاسد جی کو هردونا لیکن تعالی دی دا ایران سعودیه ندل خوش کربو
مثلا ویگاوی حتی کو یعنی چه عمل هیا چه هیوی هینا کو یعنی جه دولتا بگشتی عفرین و سریکانی و یعنی همو جبن ویدا گیرکری وان درکفن هیوی کینه ویگاوی هیوی ایرو کو هزن نصر و پارتیان رولکی اکتیو بلیزن به الهافهاتن هزن سیاسی کردیه ام بیجن فشارکی بخن سر ام بیجن سیاست وانن می ایره و بر ایوه و پارتیان ام بیجن کون و خودان میراسکی جی لهنگی فشارکی سر وان دینن کو کاربن داخوازی گل و هیوین و اون دانکن جبوهن حسابن دسلاداری و ام ایرو همو آلین خوا چه ام بیجن جیواکا سیویل با چه نویسکار روشنبیر با کو کاربن او ام بیجن کاربن و فشاره دینن سر هزن خوا پارتین خوا کو کاربن رولک برچاو بلیزن به یک بون و یک ریزیا مالا کردی کاکربر او عفرینا وصا یا فررنگ و فکری و هر دیانتك بدل خوا و حریت و آزادی و هر تشتوی داری دا افده سالا اف گروپین رادیکال دوی داری دا بسر زارو که وان دا دخواندن زمانه وان قداغا کرینا داری وان دنا داینا برین شینوارین وان چاند وان همو داینا گوهارتن ده باش روژه ده هاکر هات و روژه که جی دسته وان تیرورستا درکت عفرین نما ترسیه کو چاند داخل که وی هات با گوهارتن روژه که تصادم عفرینی چه ببه ده برانبر دا جی و وی هیلا مثقفه روشن بیرا چه تا خواستن یعنی لدما کی دا کو همو سنور گرتینه جی دوی داری دا جوان ته خواستن پینو سوان پینو سکی وجدانی به هستیاری به نه هات به فروتن نه دیل گرتی ته پارتیه یعنی هیزک سیاسی به کار به راستی بینا خویا کرن پیش راستی و روناکبری اهره تشتن کتین چه کرن یان قمپلوین يعني برسيار از دخوازم برسياري بدرستي بكهين متا زاروكين شنغالي افيد كش دستي داعشتين هناك جوان تام جيوان هاتي هارتن براستي يعني تشوف فرقة او جروبي في كافي العفرين دو داعش همان هيلو همان سياسته وهمان فكره همان تربية نجي براستي اوان او زاروك الشنغالي هاتين زماني خوش بير كرينا قالك جيب عربيت بيفتن نو بري حطاني كده فتره كده بهنك جي هاتان هوجي فكري جهادي كرينا سري وانتا درس هيا في قابي زاروك عفرين جي وصاب بكن پروژه وان دوما پروژه نجات پرستیا ترکی کوچاوا جیواکا آمایی و داره بکنه جیواکا کی ترکی بخوا ترکا و یکی سر اپوزیسیون آن الهوهاتی و نریکو نبریکو پیک و بویرا و پیلانا خوشی مشاند و سرکت نها پریوان خوب آلا ترکی مزند بینن خوب چاندا ترکی مزند بینن امبیجن عثمانیت دبیننش خارا وقت سمبولکی اسلامی از باورم ایرو ربازا ششتن میجی تکرند عفرینه دا گلک دوری و هات بو ترکرن افت یکاجی نتنه سر عفرینه سر دورن کو ترکا دست خادانی سر عربی دوی دوری جب خاجی و یکی دید زانن کو ترکیه برجواندی خاطنت پارزه عرب جي قربانيين و عرب جي بنا بكاتين دن وك كردا او جي راستي قرقرنا كچاندي ويجي تنجي جبر ويجي بس وان خوكريا هم بيزا تركيا ده براستي جبر عرب وك بكاتي او جي بمرسلا تندرويتا اسلامي هاتنا باندو كرن تبخازي بناف بكيب اوايكي كو چاندا دستهلاداری گل دا هاتی مشاندن او گلاجی کارگه ها چیکرن سروکن زوردار و انبیجن اسلامیت پرست جافگانی او گلاج پیدا کرنا زورداران پیدا کرنا انبیجن ربازن تندوتوجیه اف جی راستیه که دوی ام دوردا
تê kevin warê psîkolojiya cîvak rojhilat navînê bigihîştî ku cîvakek hatiye xudan kirin ser çanda desthilatdarê bi derbasbûnê dîrokê ji dema kuştinê navbera Sunî û Şîa û ta rola Umewiyetê û Abbasiyetê ew şer her ranewestiya her berdewam bû û ew nakokiyê her çalaktir bû û nûjenî ketekî ji ber wê jî ev cîvaka ta xwe ji wê çandê paqij bike dibe şûreşek zihnî bê meşandin şûreşek ronakbîrî were meşandin di nav cîvakê heta ew cîvaka hinekî serhişê xwe were ji ber ew cîvaka çanda desthilatdariyê di nav xwe da kedî kiriye. Di derve da yanî di Ewropa da hîrakek heta hedekî mezin çi bi rêya meşa çi bi rêya lûbiyekî siyasî çandî hate meşandin ev di sala di çi astî da yanî qazinc bi dest xwe ve anîn vî lobî di mesela Efrînê de. Bi rastî em bêjin xebata rewşenbîrî wek bi nav tê gotin ku xebatek rewşenbîrî heye lê di praktîkê da ew xebata jî seqet e ji ber ku em bêjin azadîbûnek di warê rewşenbîrîtî nîne hema partiyên xwe partiyên gelemperatî karê xwe û xebatê xwe dikin lê bi şêwayên nû şêwayên ku komeleyên azad û xewser ku ne girêdayê serkesî û yan em bêjin yekîtiyên rewşenbîrî jî ew jî bixwe jî yanî cilkin rizîne ji xebata partiyên siyasî ta roja îro ti em bêjin taybetmendiyek an xebatek rewşenbîrî xewser serbixwe nehatî kirin. Ji ber wê heta were bicihkirin dibe kombûnek ser asta zanyarên me, afrênerên me, hunermendên me bêkirin ku karibin ew jî bibin xudan taybetmendiyek bi guhertinê cîvaka Yani wek mesela hêwîtiyê her kes dibêje êdî te çi kiriye û tu çi nakî. Tiştekî wisa. Lê di Ewropa da ev hîrakê têtem kirin hemû di beraber de encamên wê îro ma hemûka Merkel bi Erdogan re dî proja pêk re ava dikin û xwe ew deverên aramên ka Erdogan dibêje temwîl wê ji aliyê Almanya jî re ête ekirin. Bilmuhessila yani bedîl ne Ewropayê jî bi rastî ne gelên Ewropa bi hikûmetên xwe karin bidine sekinandin û ne bedîlê Ewropa wê kî bê? Ma Amerîka we ceriband we Rûsya ceriband ev Ewropa jî ka yani wê maddiyen demê vî meşruî ka. Ji vê nerazîbûnê hemûkê neradîbûna we hemûkê bedîlê wê çi ye? Alternatîvê wê divê kombûnek divê zanyarên Kurdistanî kombûnekê biafrînin kombûneke berfereh be ser asta ronakbîrî ku karibin gotarekî cuda û em bêjin bi bandor bînin ziman ku îro gelê me gelê Kurdistanê karin çi ji wan tê kirin tê xwastin ku bikin divê tenê ne xebata siyasî be divê xebata ronakbîrî ye rola ronakbîra divê di wir da were bicihanî. Barês rêber hebûn helbestvan gelek spas di mîvanê bergeh wê li stûdyo. Spas spasya xebata we dikim û bihêvî me ku rojin baş ser me ew ser gelê me bên kirin û hêviyên gelê me ji bo yekrêziyê û yekbûnê were bicih kirin. Gelek spas em spasiyên xwe careke dîtgehîne berê saet hemû rojnamevan ji Şingalê bi me re bû. Temaşevanên me em ê li heftiya vê şemiya vê demjimêr heftî îvarê bi dema Ewropa neh bi dema Iraqê lê bergehekî nû de dergehekî nû lê mijareke nû bi we re di nava kirin. Bimînin.